Hadian ba ke sorkar jela kala ailat banadu khasan terik mentau bena ki kena kelas 6 hadu kelas ye kilala benle cek skul na menta ban yo jing shai hakilan nongkot per henry omla apat bantep hadu kanutuli na kini ki skul kilalong gi belapan kre ban priang ye ki habai keren bat katu kat ni ki skul hakan nong kendong kilapan pau ba ke jing ailat jong ke sorkar ki kena kelas 6 hadu kelas ye bakin le cek skul jong ki kan long ke jing mentoy ke bakrau ba khamtam e nak banta ki tu ki bomkot bor ya ke online class ni na ki babun ki daw kat kum gi thu da way na kita kinong punya skul badairu principal jong Saint Paul High Secondary School Marbisu Fadar RM Majau ulo ong ba kum ki bor punya skul wala ki kloy ban priang ki khana ba kinwan sa skul hanre ki hap ban peipat badon kam ban buat perking pad ya ki kendon belabu da ka sorkar dan pad kinong hikai bam kwa ban penpau kerteng kilapan pau babun na ki khana kelas 6 hado kelas 8 kidang hap hakarta ka badang rit kumta ki hap ban dapen kre bha shwa ban sha ki ban wan sa skul khnang ban pentikna ba ka jiada kan long ka paka hakum kani kapor COVID-19 unang jor hagajala habai kenpat bar principal jong ka pomlum high secondary school upar silong ba hampel krem ulai thu ba kumbalong mentahi ken hab ban shong perkhat chwa pat ka managing committee khnang ba kinyo apat ban penkre kumlo ban le la daja baro ki khna ki wan na ka kaliang ka school jungi ni layat ke jing penkret na ka benta ban play yagi kena class 6 class 7 but class 8 tikumbang itip ka class 9 10 11 12 dekada de biya japrang bar kumba kala ai ka kajing betha jong ka sarkar ba kajing pelong jungi ka school menta usna kandong hi kum ka consultation tingil aya hiru da kata da ka kabalong kum ka consultation kamde kum kabalong ka regular class kubalong boros kata Tiada kebentar ki 6, 7, 8 Tila syai ke sengi ke santri jom benai Oktober Ngilala ban pli yagi kena bakinwan sport school Ngasngo benong keladai Namar ba usnem ulapoy atat sa kebentar ke bakut Bat kamtam hakini ki jaka jungi Namar ke jaka ke bakriat Di haki penai ke telang Ki penai ke bakriat ba Kalong ke baik sibun ban ong yagi kena benwan school Tinggal semua benong kadai benong Ban syak yagi kena kelas 6, 7, 8 benwan school Tang ba kumbal ong hi ke sorkar kabaningkom kandai halor kandai bet kanong kum consultation kamdai kum ko regular class ka bagi julang baros kata kawai gedi kata bar ka ar pat kalong ba ki kbe ki pa kin hab ai ngi ke jingbet na ka banta ki kena class 6 7 but 8 nang ta sa kawai ngin haban pliru artli kilat kawai kalong ki kena kila banwan hi dalade nomor 6 7 8 ki kena kila kamaya kila banwan hi dalade school ban sim ya ki lesson dan ban sim ya ki homework baki assignment Handa haka juga pot pag haban pliru ya ibe ibenta ibe section haka school haka ba ki kmigi pa kila ban sim ki assignment dala dehi kenra asiye nata ki sawan ra biampan she school kata kede ka mangingi pek na ka banta ki kena class 6 class 7 ba class 8 but sa kawairu namar haki pot ki ba mensiwa haba mangingi ay ya ka assignment na ni ko homework ki kena kede halor jong ke ek ka bangila hikai Henry mentapat ke bambut ni ai ke assignment ki kmi ki pahi ken haban ya limba jong gitu ki assignment ki bala ki bamla tinga trakin haban hi school na taban keli pa ya ki ege ba maki kim sutu alor jong gitu ki assignment ke bamingi ni ai ki kata ke dei ke jing pesang jungi ban pen kre na ke benta ki class 6 class 7 ba class 8 kum balong menta ngasi perkhat hadabe namar ba kamdei ke jing bakala jong ki khna kena kata kada ngimla hiru ban syong ki khna syong ha gujo ka class Tekadai bendan hingga kenja promotion exam tama yakani tengah try ke sarkar ai ba sarkar kan perkhat bahaya kini nang kan ai ya ke jing ka kalak ban ai ke direction yang i school lani de ke school don kam ka sarkar kalak ban pan jemut na ki nong penyai school lani na ki nong penyai balang parkin khot ya ki nong penyai school nang ban ai ya ki jing ai jemut hakan nukur kom na banle na ke bentak exam Tabang try ke sarkar ke ya step by step kalong sya ningkong ban play ya ki kelas na ke benta ki kelas 6 cheneng tinang tapat lese kin perkhat pat kumnu banle na ke benta ki exam koi ka bangi perkhat lese kalong kumne ke beningkong kalong ke sarkar kala da ai ngi de ke revise syllabus kamde syu ko tuju but ya gitu ki portion ki bang mengingi la dep la penengkam no ikatu na ke benta ke internal assessment tila da ke sarkar ko ngi banle ki exam te kemut ba Ina hable kat gitu ki portion ki mengingi lala ban pendep te gitu ki ban pendep te kemut lese hadian jong ke exam ina hab ya biang pat yaki kelas ban pendep sya bakin ki kena ki nyele yaki buat exam